Mentaka arpu arterik benai baar arja arpulai wan uba arden banwan pensyai ya ka parti jong u hastor nong stony sngap pau ne urang ba udan berpachat syakanika nong stony constituency tongen ya sngap Deki angel na peneng pan bhai ke negeri ko sigi namarula ai hangapi ya ka ikhtiar bangin jit ya kita kinongalam ka ikhtiar ka bala petkop lengba ka riti sensyar joga sarkar India ban jit ya kita kinongalam kinong ikmat ki jongi hagane kas manna ka sansnem tinamar kata laring impenan kam hok ya kata ka ikhtiar laring impenan kam hok ya kata ka bor ka bala petkop hangi lengba ka riti sensyar kamentoi bangin doain terhadap election kamen toy bengin kidon gitu kibala syak setsem kibala syak pesa kila sngat hati tang men penti kibala syu sang men subam dok bek iki Nrai gitu kibala sting rumong ya kenti no lagi sem keraman im kejat beriu pada penem ruya ledi nginget bahang neru ngamnget ban ong bagani ke konstituensi la job lupa ke NPP lani la job lupa ke kongres nganget dangbun kisiar klau anong stone constituency kibala Tingang cik, ya unaram bagi cing lanjut, andai dah kata kabar kita syak besar. Oh Dante, kibriu, kibetipti, bagari, kadang ada perengkat cima, kitipti, badan kamu nak cingkla, kia hati, yang ke PPP, tenberai lek kumno, ngalayo kontrak jebubun ti, ngap snap lah kasnap, nama ngalas hati, kan yang ke bil sidin ke barang pun. Dai pahat ke PPP tenlek kumno. Oh, wat ya perkat pitang eladi. Kenal ada virus pa eladi kando. Lalu PPP yang eladi kando. Lalu gari kai kaptia surak Hantu bandawa ya ketulap ke joki Kimdan pisa ban kintiu ya ke cingsil ya ginong tray asya Kimdan pisa ban penklaim ya ke MCCL kabalong ke pliangja jong ginong suara bat kabalong rukalat kamay sipa ya ubo pun ba udo usna mujingi ubay kai do bilat suara bat kataru kalakta ya ke kamay ke kaji ke joki Kimdan pisa ban siu tulop ya ginong tray MECL Kimdan Pisa ban siu tulok yiginong tre NGCC o katon gajing kerdu pisa katpa kata gajing perut ke jongki kalau ke masyarakat ko kipata Kimdan pisa